багшийн шаргал хамт Давхар аймгийн дэвшил сургуулиас ирсэн. Заавал та бүхэн хичээлдээ ямар дэг баримталдаг вэ? Өрн нэг танаа анги ямар дэг баримталж хичээлээ явуулдаг? Хамтарч суралцдаг. За миний хүн хэлээд байна дэг танаа ангитай баримталж хичээлийн дэг байна. Хичээлдээ яг аргахдаа яаж оролцдог? За хамтарч оролцдог гэсэн тийм ээ. За бүгдээ өнөөдрийн хичээлээр хамтарч өөрийгөө тайлж суралцах болно мэдөө. За гэсэн зураг үзүүлээ. За үзүүлээ. Зургийг сайн ажиглаа. Зургийг хараад ямар сэтгэл төрж ирэх юм бэ? За хэлээрэй. За миний хөлөө. Баярсан байдал таарч байна. Эндний юуг сайн ажиглах хэрэгтэй те? Ямар дүр төрх хийж гинөө. За тэнт дээр гайхсан бай. Өөр минийх байлаад энэ дүр төрх юм. За бүхтэр дөө гайхсан байна тийм ээ. Багш нь дахиад зураг үзүүлээ өгтөө те. За сайн хараарай. За сайн ажиглаарай. Зүгт нэг юм хэлэх гэж байгаа юм шиг байна тийм ээ. За энэ хөндөд. Анхаарсан үг хэлэх гэж байгаа юм шиг тийм ээ. Зүгт. За тэгвэл 92 дүр маа. Та нарын бодлоор юуны дүр байж болох вэ те? Юуны дүрийн болоо ирнэ. Юу гэж бодож чинь? Юуны дүр байж болох вэ? Өгүүлгийнх юм уу, киноных юм уу, жүжигийнх юм уу? За юуны дүр байж болох вэ? Жүжигийн дүр. За нөгөө хүмүүстэй жүжиг ихсэхэд хөшгөө яах вэ? За хоёр хүүхд тасраа хөшгөө нээх юм. За хоёр хүүхд гараад. За өөрөөр хэлбэл тийш аргалтай байж. За хөшгөө нэ. Зөвлөө өгч. За уншаарай бүгдээ. Хичээлээр ашигларын эрэл хүүхдийн жүжиг нь хэдгээр үзэгдлийг үзэх нь. Үзэгдэл. За хичээлийн зорилгыг байрлуулъя. За өшөд хичээлийн зорилгыг уншаарай. Энэ зорилгын хэрэгжүүлэхийн тулд өгдөрөө зурагчгийн нэгээрээ зурагчгийн хуудас 144 дугаар байгаа. Эрэл жүжигийн 3 дугаар үзлээ ханааныхаа уншихаар уншаад. Энэ үгтэй өөрөөхөө үгийг юм араахаа шилжүүлж байгаа. Хойны ширээний гол хаах дээр хэлсэн шүү дээ. Араахаа ширээн дээр юм уу? Яг энэ араахаа ширээн. Тэгээд сандаа жоохон эмчилгээ болчиход байна юм ингээ. Зүгт. За багш нар ширээ хилээ өгөөрэй. Эргэж хараа. За зурагчид юм хот. Чи мадад цэцэг ашиг хийгээд өгч. Хангч. За харааныхаа уншгаар уншаарай өгдөө. Фокус 144. Юм багш. За уншиж хятадтай өгдөө бас утгыг мэдэхгүй үгээ багшаасаа асуух хамтран ярилцах зүйл дээрээ
дугаараа төлөө дуустал уншаад түүнийх. Нэг удаа уншсан хараа гэж бодно. За, утгыг мэдэхгүй үг байна уу гэдэг. Ер нь майнд гэдэг үгийг утгыг мэдэхгүй байна гэж. Майнд гэдэг үгийг майнд гэж юу гэсэн утгатай юм бэ? Өөр утгыг мэдэхгүй үг байна уу? Анжин 아인칭, 아인칭. 모르고는 없거든. 없으나. 자, 이때 누구 이런 회육이 없더라. 가까이 했었다. 많이 지금 육수를 받아. 하나 누구 왔다 가. 자, 다 가지고 오지. 샤그 딱 가지고 오지. 샤브다. 자, 무슨 어떻게? 자, 넌 아무것도 없거든. 하나 더 잡았다. 만두도 우유를 샀어. 육수 갔다고 말. 이거 이제. 자, 사놓지 고 빼자. 무슨 우유 그렇지? 만두 육수. 이거 이거. 오, 그렇죠. 맞어. 정말 그것만 되네. 누구 많이 했다고 마. 이렇게 해서 봤어. 하나씩 붙였어. 우리 오른손이 더 오른손이 내려서 왔다 더 팀진이 이렇게 두고 보여줬죠. 그것에서 먼저 힘 얻었어. 약하고 없고 흐르듯이 쏘고 되네. 사나리도 그런 식대로. 4인칭 죽수구나. 이런 거를 봤다 4인칭 그치. 선수는 뭐 짠이 했을까? 얼마 그래도 그렇지. 뭐이 그랬다. 장갑을 조금 그냥 안 찍어야지. 이거 밑에다. 조가다 될 조금 그냥. 이거. 이 어디 상상요. 조 어떻게? 조. 익산 하나 이거 산. 다라기 오는 것이. 자인을 봤다 더더더라. 무슨 이거 샤고 딱 가지. 어떻게 쏘지? 이거 이제. 가도록 그죠? 이렇게 그죠? 이거 이렇게 됐다. 샤브다 그죠? 없어. 짠은 그 샤, 좋대. 아무 샤브다 그죠? 없어. 그래? 샤브다. 짠 없으니 힘이 지치게 거기 누르게 없지? 뭔데 그러고 있다가 인게 하이라 이 위치 뭔가 이제 붙이고 누르면 다홀 쪼졌을 게 이거 시키도 없고. 육지. 다홀. 대륙 때 하는 대륙 세계 대륙 도구 나가면 또. 자, 그거 너네들이 둘 타고 갔다. 야, 딘다 니는 그때 니네 하시는 거 같아. 허사서란 원샷다. 자, 샷. 우리 이거 왔다 갔다. 하나도 안 싫다. 이것도 안 싫다. 사만. 이거 싫다. 나도 싫다. 사도 싫다. 이거 잘 싫다. 자, 자오락성 우주가 같은 사야하나 안 싫다. 자, 뒤로 우리 들어볼게요. 인디벨 좋대. 인디벨 좋대. 너희들이 이제 бас хэрэгтэй нэг хэсгийн дургал гаргаж ирэх юм дөө. За, одоо нэг өнгөний бодоо шатгаа. хамгийн дээр энд ямар үг байх вэ хүүхдүүд ээ? хамгийн дээр ямар үг вэ? 다음이 거 같아.
자, минийх энэ үг дээр нь байна гэдэг аваад. За, аль нь санаач. Минийх зүг саналаа илэрхийл. За, энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ байх уу? Үнэ. хамгийн дээр нь ямар үг байх вэ? За, уурлах гэж байна. 지금 나지는 무엇인지 안 울죠. 이웃인데 아이고 왜 아이고 따라오는데 들어가기 시작하라. 이게 나오고 있는 상태입니다. 이거 양으로 하나는 bisa kita pukul sungguh ya sih. Saya tak. Ini pun sudah betul. Bukan yang sama itu deh. Oh, ini gitu sih. Anak? Anak? Ini betul. Atau apa ini? 힘이 박을 때 다 착고해져. 믿어. 다 이해를 하고. 다 목표를 세고. 그치를 주시고 믿어. 누구를 먹다. 다 그렇게. 다. 알아? 그제 이쯤 되면 확 들어서 이 물통이 너를 주중에 갈아서 목표를 상태에서 주중에 상태를 보자고 주고 싶네. 얘 건졌을 때 조절도 이 배지를 흘리죠. 그렇죠. 왜? 이것이가 와서 뭐 죽겠어. 뒤에 갈 때 날 하고 슉. 이거 진짜 야스. 진짜. 자, 오고시 그때 꼭 때려 오고시 그때 얘를 이거 그때 해줘. 자, 그렇죠? 그래. 앞으로 사람이 안
너, 쉬어, 자, 저도 사와다 더 자, 아까 우구 가리비보다 사와가 보다 일찍 있지. 자, 이거 어디다 샀어다? 자, 들어가셔야지. 자, 산딸에서 밑에 힘들어 볼때 조직적으로 줄 때 없던데 산딸에서 이렇게 듣고쇼. 우리 그 저녁때 네 짓듯이 또. 자, 일빈이 한번 흩어가 있지. 일빈이 흩어가 다 들어오더라. 아, 이게 야식. 이게 막 아까부터 새끼 담으라고. 알도 있는 것이야. 새끼를 어떻게 것이. 못 들어. 자, 이제 자연테 해준다 그치? 어떤 이 시작을 해. 자, 이 시작을 해. 이 시작을 해. 남아. 또 못 들어. 왜 이때 드시대? 왜 이때? 이제 다 드시대. 앵글. 그치? 아하. 중축좀 어디시? 공부하고. 자, 나시 알았나? 우리 인들 즐겼던 인들. 내 같이 납치하면 뭐 입고 없거든? 자, 자, 그럼 아까 넥스타임은 지키는 인들이 없다. 자요, 이거 이시 타. 자, 이제 타라. 자, 여보다. 나샤라. 자, 부스타. 이시, 자따라. 이시 와서. 이거는, 이거 마무리했어. 자, 오고시 그들아. 같이 이렇게. 오고시. 주직시대 뭐가 늘을 때? 탈. 충격도. 탈. 매일 있지. 자, 오공 안 벌어서 그냥 밀어서 같이 뛰쇼. 같이 뛰다. 같이 뛰. 나들이 했대. 안 벌어서 하면. 자, 주시. 쉬어, 흩뿌. 발밑부터. 야, 저기. 저 상으로 타를 경이고 자세 타를 경. 다 타를 누구 있지? 나와가 보자. 다 더버렸다. 이. 저들도 자, 대가 여기는 이디았음. 나화야선. 그들이 없으시. 나화여도 구원해서 죽었어.
오, 뒤에 다 나오고 또 적대로 있으시겠네? 다 나오고 또 얘기했어. 자, 딱 산쓴다 무슨? 산쓴다 무슨 다 하시오. 그때는 이거 갈도. 그리고 다, 준비했어. 그거를 다시 알아. 와, 또. 와, 나 산쓴다 무슨. 와, 그때. 와, 나 그렇게 한번 할게. 아이고. 아하, 산쓴다 무슨 날까지 훨씬 갔어. 왜냐면 하나? 오, 이거 또 타고 있을 때네? 이야, 그거리 한번 왔어. 테레. 이거 할게. 자, 자샤. 아빠 먹으러 아빠 먹으러 느끼려. 못 들어, 기시. 아빠 그거 이제. 자, 이렇다. 자, 그래서 같은 것들. 저것도 이렇게 저것도 먹었어. 저것도 먹었어. 자, 저것도 먹었어. 저것도 먹었어. 자. 우리 시절 수고는 있지. 자, 같이 들어가서 같이. 자, 둘이 나와. 뒤로 있다가. 가만 안 하니까 힘들 없으면 이거 치우는데 힘들 없으면 못 보는 거야. 잠깐 박수 주시죠. 잠깐 오시죠. 상황이시죠. 자, 미리 왔다는 인숙 세고 못 올라가. 혹시 없을 때? 진짜 니 너무 쉬운 거예요? 아들이 아니라 그만 봐. 다른 분. 화장실 미 일명 이렇게 인유 상가. 어디로 숨기지? 누구 국대 쪽이죠? 이게 뭐겠지? 어느 나라 싹 먹는 거지? 아니, 이거. 아니, 야, 너 욕졌지? 나무들 독서 나무들 막 쓰는
өгдөө зүг өгдөө дээ. Хахаа хөөж явсан зүг өгдөө. Оо энэ дараагийн тэнгүү хүн хоёр нахаа. Жижиг хасны айдын гэсэн байсан. Жижиг хасны юу вэ? Ийсэн хаана тахад маш наа. Ай юу гэдэг вэ? Яг эцэг гэж үчиг. Яг нэг гэж. Яг нэг соглооч. Нэг үү. Тийм учраас юу нэг санаа очиж яг одоо бүр зүйлээсээ юу авсан цагтаа. За нэг ингэж хөрөх юм байна. Очиж өгдөө. Өмнө сайн яг зүйл ингэ байна. Тосч. Хасан тосч. Одоо түрүүний хасаа илүү хийж өгдөө. Хөтлөөний энэ хөтлөөний яаж байх вэ? Энэ хөтлөөний яваа хай. Дай энэ хөтлөөний таттай. Энэ яаж вэ? Юу яаж вэ? Яав яаж вэ?
아, 이미 우리가 거의 지식이 약간 좀 너무 깨끗이 성하게 되고 당연히 무슨 얘기야. 예수님께서 그런 가치를 중심에 누구들 거기서 스피드를 கொடு대. 아니 그 또 예수님의 아침 우주가 우주듯이 역사하고 있는 거다 우주고 그러나 이게 아니 말이야. 이게 왔다 수가 되는 거 있어. 야, 그거를 쏟아내기 그거를 쏟아와서 나도 우리 주신 게 그냥 뭔가 나갔어. 그냥 뭐 하래? 해야 되고 그거. 나름만들 목표봤는데 인간 배신과사 같이 있는데 за байж махаарч өгөндөө сайхан гिचэн хоол хийж өгье. Пэш нэг насаараа энэ хашаанд амьдрахтаа ийм ч юм үлдсэнгүй хөөш өгөн чи босооч өчигдрийн тавьсан хоньны алга болсон байна. Сонгаавал чойл би чи тавьсан газараа мэдхгүй яах вэ? Эц чунаагүй байна. Энэ чинь түнхэн хормог байх шүү дээ. Энэ мө түнхэн хор хашаа хоргоо манаж тусалсан байдаг. Ой хоороос сэнгэж очих болно ээ. Тийм байхаа цаас өсөж харнахаж түрүүнээс шүтсэхгүй байсан. Үүндээ байна уу? Муу энэ итгэл байх уу та? Ясын тайжуудаа тавьж байгаа. Тийм үү. Энэ хон эсрэг хөөж явахгүй гайхаж гацаа гэж хүснэ. Чи тэрийг хөө. Харин би саваагаар саваад чи саваагаар саваад харин би чодоогаар чодоотэй. За. Яа. Явуулч та. Ай. Замын амчин дагуулаа хөөд явуулч та. Ас холыг хөл өмөлтэй газар очиж төрөхөд. За нөгөө муу дахиад муу хоёроо хоолъё доо. За мөр нээцмээ. Энэ хотын нохоноос салж амархны амарх цаг мэдлээ нэ. Энэ нохог явуулсан нь онсон хэрэг болсон байх шүү. Ихсэн. Аа өнөөдөр хичээс би. Жүжиг сүрт тавих юм. Ингэж сарлаа гэх. Өөрийгөө бичээ. Энэ байдаг биш үү гэдэг. За байлаа та миний өгтөр. Ихээсээ ойлгож сайн биегүй нэг оноо. Түрээсээ ойлгосон биш өндөө түрээ ойлгосон шиг өөртөө асуух оноо. Тоо хатаа юм гээд юу гарсан юм нэг оноо. Нүрний хавцаа дүү хийсэн дөрөв нэг оноо. Нүртэй уусан мач хөдөлгөөнийг би үнэхээр сайн хийсэн дөрөв нэг оноо. Нийт та өөртөө 5 хүртэл оноо өгнө мэд. За тэгээ энэ бидний үнэхээр би хаана явна гэсэн үнэхээр тэрний хандтаа өөрийгөө байдлаа. За бодоо цааш чи. Өөртөө өөрийгөө үнэхээр бодос гэдэг юм уу цаага. Айман дээр нэг их шаардлагуудаар бодож байгаа. Тэгэхээр амжсан. Түгээ ойлгосон. Туу хоолойны өмгөө гаргасан уу? Нүүрний хувилаа гаргасан уу? Хөдөлгөөний зүг сайхан хийсэн үү?
Ааны бүр уншаад байна санаа. Аана сайн уншиж. Би юуны рекламасаа гаргаж би хэлбэрээ сайн гаргалаа. Миний дуу хоолой чамтал байлаа. Би өөртөө итгэлтэй жүжиглээ. Би энэ зөвлөгийг маш сайн ойлголоо. Аана бүр. Дараагийн. Дөрөв сайн гэсэн. Бас дуу хоолойны юу тав чам гарсан. Юуны хэл бас чам сайн бас сайн гэсэн. Дараа нь нөгөө дүүт болоо сайн. Өөр хэмээр таата байж байгаа. Бүгдөө галтрэндээ сууя хөгдөдөө. Жижиг маань цаг дуусгаж байна. Галтрэндээ суугаараа сайн хүч байж байгаа. Ачаа байж. Баярлалаа. Өөрөөр жолооч би чи юм жолоочийн цогцойсон маа гэж үзэж бас тийм бодож шүү. Тийм ээ. Бас хамбаг байж. Баяр